Horas. Selamat datang di Danau Toba TV Channel. Semoga hari Anda bahagia. Roma. Tuturiamu ami amang nama lo nami. Kamu na siya lapak nai. Di peparan ni daopung rajai raja tatia bulan. Siados ni rohat tak mana siados ni rohani peparan ni oputa si manik raja pasahato nulaonon. Tuhamu damang peparan ni oputai raja tatia bulan. Asa tuturi hamu hami amang nalaho mangulaho pamukau ni ulat taon suang-suangoni rap di peparan nyo pun tarajai silau raja pasahatami itu hamuna asa tonton bolong sikoan no siya daw peparan ni dopung tatia bulan ni sahat daw to hamu songoni ba pinajolo to hamuna iba peparan nyo pun tarajai tatia bulan pasahatami ma to hamu pung tuturi mahamu mahami songoni ba sa Jadi mau lihat mak. Tadi goreng mapungan nomor lah roha. Iko para dia puta guru tadi bulat terlubogi mak. Kami hasil hutan di manik raga di bagasa tikion. Nakin kupangi di pandogan ya kadamang nama jauh tarik tuna panuburi. Raja lami raja mulun. Tidak kena dua-dua nak tutup ke dua laus si pora. Kamu pesudi atau peparan dia putar si mana raja Padupuri do jalan nama lomar roha. Ale bagasa tikjon atau bertanda dari tak siapa peparan dia putar gurta tiap bulan. Molotong hujalo yang do dipagi dua muda inom. Nama ngurupi dao yudota tandubu bima inama mestahot tubuh mulai dari sedarion sampai hari tanggal 22. Songon lima songon cukup mana pagi dua di bagasa tikjon ya mula dan hutan pada mangolya. Boleh mak tidak mau boleh mana kita inak gabi matu tu jalan horas lai pada kami sok kerbe hati nama dongat tunggal di karomo nama ribut tu boras ribu nama dongat tu dia seguri-guri laporan biar beri suara asa hoknya di patongan tidak mau sinak kini nganino nama suruh pandoak kau dong ya kena marah hamaranti berhada mang mampu se para di sini raja nama merujuk kau daun ya kabut tak cuma raja semuanya iba bukan dulu taguta sebangunan naneng mau buat tuan igundang mah hasu hutu bolon peparan dopi manik raja doh buruna tong menembang ada di hamu harga satim pergusi gabi horas papa gabi majalah horas ya kadamang idok kena dua ibagi dua di doktor asa martangka-tangka dari na songok bagari martutu mas songok napuran asa marcibaduri songok dalan nalau teoton niak kapakarat tota itano pangari rakanan terlugu bima yak kaya nak kota alanima nak ini nunggal takas iha tahun nak kadamang taringo tuak karuh di panjong-jongon yang kena dua-dua no dua terlugu bima yang kaki dua menang pinasehat bilang kehudulanna boha kerobong atama ngahok biati katingna gabi majalah horas atong bolosongan ala nungga hot asuh hutung bulun ipardong-dong na hot nang yodoran na asal giat mangarik karya no sogo bulan ritar sogo bonang nigala ipangiduan ni suhu bulun marhitigundak sa bangunan ata hot iba tugatuna hot yang tikatingna iba giduan nami baga catik ko namang adorak sahat harbe sati pahuruk damang majadolan tenggaling bidyo gabi majalah horas didohok kami do wa mata panggora wa mata pardoli
Homata pangulohon alhamura mang sirata pangalapi marsitihon ung panggora pangrukda mang jolo gabi madalah hora samang hok deh hati kagating nang hok iguari dohon natuntun hutano nasukot tulangit banda mang jamang pahata jolo tarunet teh gabi madalah hora miso di pasar na gurusu desok karbesati sati madingi tati majoja na pardongat tunggu narom naho ihundulan na ayo to perhatian niya akapunta na dulu patoros-toros to na hupunta mula dari ipasa besok karbepur na sa marlaw ibota alani mamang doh miya sa guri-guri na perhatian songonima doh ringis to suara ando nga taon do perhatian na manggurahon na kapangiduan di sa duh yang kahita dolma terlibu may ita paparan diyo punta oto na marguar hati raja si raja depati nahisa lo suruhan na girigir mga lapi na patorus-torus to na doon hupunta mula jari alani mamagiruhay baga sa tityok kita na mamuka ma ulaw ni upi paparan ni gurta tiya bulan na siya paparan na ima tilaw raja na siya paparan na si man raja na marparhitian mainon na mamestahok tugu ni manik raja alani ata takas manyak kuburba takas may hujay takas may niya sa luhuknya fuabara ata pe may hugurung-gurung isudiak ka pangiduat ta tarlububi ma yak kakula ni suhuk bolon ibaga sa tikyon tarlububi ma ka panitia ata sa isa ka ni rohana ibu ka do lak parhalan idok kondisi aritia bonaniari si pahasada bonani bulan nungka jumparina ipar mulai sadari ma dapat ipar hakungan naik ke pasahaton nama tugu na bulunon hupunta mula dari na bulun terlubog nga hupunta pasadari alangi mamang asarona sida bobanggutur pangalumi at ibu pangalapogi ay rokon day sinong asal kia asida mapusi gabi-gabi si horas-horas atau udolo mahugurahon mulai sa Panginoon Diyo punta siya dulu martangga-tangga batu martinggi-tinggi asal dia takas na sida mo panggutur pangalumi at mo pangalapog matutuan na hutongga mahupiyo parjoro boras patinitano tanomiyak tanoliyak tanom berlupi-lupi duluk martinggi-tinggi batu martangga-tangga hatubuan ni na marludu palasaran ni na martira penjakitan ni na marato nung matong takas mangulupon o Buddha sopaon na maringanan iparinganan o na marsakap marniat ima pamparan di upi manik raja mulai siya mula ni mulana na mabay pwede penetaga pwede pertama mulai siya datang ng salpo sa hatuan sa derion ihasikopan na beta sakapi kolong na mangulupon kolong na mangulohon puro patinitano pargusin nami lakde sa kapidoma o punta mulai dari nabulu to pada pasik alanima bisa dari rohani nasida nungay martanda sumod dolog marsi paturi sumod dalan jumpa na niluluan dari daman anisoan atau minokkan na tua-tua may sinon binangan si Hobbing binokkan ni Tarabunga atau ito para ni Manik Raja si Burma na etek o busok pura-pura harus maperdalag-dalan mangomo baka pertiga-tiga sino mana pinaan gabi mana niuda asa tapor mabotik tapor sa binabuan horas baka na marang ginabuan ni pasugit so malima na kita no pangalan ko atau kaliok pungkor pati ni tano hako naran di huda hari mo do perningkala si bona timbang ungay timbang iho sa luhut na kapinopar yak kado pagibaga sa tigyon mulai na mamuka batu peletakan batu jahan ima nama baik tubuh ni daw pungi Manik Raja daw pung doli daw pung boru nungay bertanda sa luhut na takas doy nang mangarik ka doy sa bulan ritar doy sa panang nigala atau kuhatangkan mo hanima isa luhut na ihabonaran lihuta alehanima do paningkala si bonatali kugitang kang upat hutoro dak teleng hok may batu-batu na hok may hatik-kating na isuliyak ka pasu-pasu na pinatahan niya kahuda-hudana tanlubobi mak atau hudog bolo di bagat tikyon doho terus dia tutur na sida martalita di bagat tikyon nang mabuet tuwa di gudang naman na sida hok baris ada ni rohani na sida nung kas na sida martapak cuman mata disisir sa sumod day niya iyanak doho iburu
ipo paran di upi guru tati bulan di panoropi songon ima terlubobi ma ihatu hutuk bulun ima manik raja bagai tikyon atau aku tahu kau madopung nami guru tadi bulan ali opung bang ido kami bagai tikyon do opung hodo do opung nami ali torun di sampuran bang ido kami bagai tikyon do opung namar garu do opung paru si bagai tua atau opung si bagai tua si bagai bayi do opung bang ido kami bagai tikyon do opung nunga hujo kami do opung terpai mai do opung ihudula do opung manang piparingan amu na mangido tua mamangido sangat mangido sigat yang ni umur sedua kapino paring bagai tikyon nomor tanda sebut dulu persibatu sebut dalam ima tugu nang cikop dia risadarion nong resmi yuluk peraja di hula-hula terlubuhi masih tuan nator alani maupun nabi guru tadi bulan mangido mahan bagai tikyon asaro maham do maupun gutur pangalumi asimu pangalapogi asang dia masih dari do jumpa makanan duluan dapat mananyuson ay dapat dia kapinopan bagai sa tikyon do wapong asa takin mawalang gadinggang majalah gadigi asa tubuh may sudah yang kapinopan mon do wapong anak pastahin na ulo balang do wapong parmas do buru do wapong do wapong atau wapong asa martahata mahamu do wapong do upun namin si raja hatorusan idopong napitu halitubu napitu halitopa napitu halitakot napitu halituat idopong si raja debate na patorustona huwapong boleh jadi opung hodor ada ciak bagi do opung alani do opung ke penata tiak do opung nak dinawa tidak opung de beta gula jadi labulun alani mangido mahan bagi satikyon do opung asau ruhi do hoti do ngani tuturi ajari ya kapino paring bagi satikyon do opung jalan nungka takas do opung ibarat ko do opung tugu di pino paring bagi satikyon nungka do opung marang-rang do opung sahat do opung bukse di langit do opung alani do opung asa pasari do opung naululuja naulo panukunan ya kapino par bega tatikor do wapung atau wapung parmah jala parorok mana si do wapung nunga roy sa pino par mo sa do wapung sa paparan si manik raja do wapung si gadu desa na opat sa hatu desa dawan do wapung sa raja o raja hatarusan na pitu hali topa na pitu hali takot na pitu hali tuat asi maroham wapung ay ado pumarjul hubuli do bopung pakuli padoga pangalak ka mana pabena pido bopung nang banjulu ho do bopung so ngani do bopung ing ado ngon lisadhu na yamya kapino parmod do bopung hinorhon ni halat malanya kamalya ni biduhan nami imo pung pangidon nai pega tikor do bopung tonggo do bopung tonggo mau punami upitu seribu rada alio pung bangido hay pega tikor do bopung atang giya manyat do bopung isa ka ni rohanami do bopung taluwoy do bopung na pinatuban ya kapino paring pega tikor do bopung nunga tada dongdong sa maniman do bopung at marsaha mahamuliat do bopung do upi do bopung raja ini pemulana sa galarata talububi macilaw rata gabi panupagi gabi panukunat do bopung itugu parsada do bopung na binayan ni paparan do upi guru tati bulan do bopung siap bulan opung manatak manaili mahamu do bopung siap dulu pusupuhi do bopung jala mangarea do bopung satu desa dawal do bopung atau nagabi pangihutat do bopung siya nakadama gibaga sa tikyon do bopung nung katunggo na bopung yak ka na mamulay do bopung alay do bopung so kani mo horatit ko na do bopung alani mo do bopung at sa pakihutan mo do bopung di ba niya kadama gibaga sa tikyon do bopung nagabeti huto do pujulan niyan imaw pong pangiduan namin do bopung raja itu sa ibu raja pangiduan namin do bopung raja di pumulana sa galarata do hotsilaw rata atau pong mangidu mahami baga sa tikyon do bopung at sa daras matoris ator si bora-bora asasa maniat do bopung hator his paparan di figur tati bulan do bopung jalan torflima do bopung gabi dalam mamora matro man bega tikyon do bopung atau ngapung habi maulaw do bopung asa masahata sa uluan mahani do bopung rap do pinar buru lima do bopung na margor na kana porunami si lima sa dalana si dulu sa hundulan na ho ihundulan na margwarhon may si biringlaw si buru para may si ate kaumasa si bunggahaw masa do na porunami para si diyo na tigo na poru manata manonggor do sa luhu na rubaw na poru iulaw niya kanak ni botomo na poru pangiduan nami araw na marluhurang marhudo do hubudi ang kapangulahon di pardagi o tarlubugi maradok pala kanak porunami na poru si bisa ay bolok do na poru si horus na lubi kita pinalonga dari opi bagai sa tiktok na poru asa parpangidua kami bagai sa tikyon asa sonang sohari ribuan ulaw yak kana poronami asa patiar masaluhun na tarlubogi maparlangitan
mulai pertikyanon sahatu na mengunjungi ima pagiduan nami atau ngakana koru nami las marohani ma songot songonipen nojak katoktor niak kadamang dok day nangi bagai satiko terlebu penarangkin mengidu hal bagai satiko ngakana koru nami asa natatong mahani mana poru marti pasonang sonangan songonima pagiduan nami atau pergosi nami nung matakam sa luhut na huwele komputer na poruta atau isuhuk gunung bagai satiko na sok masih dari tali-tali na dalahok may pagtongtong na hok manang huduran na atau mangidu mahan bagai satiko nilok na tua-tua asal dia masih dihoninon asal siatur mula-mula siatur mula jadi ina mamukah permulaan ni hutan jalan terus-terus ton ada siadino pupunta mula jadi bagai tantikyo dia mapergosin nami asal mulai mana sida paninggal tangan atau pagi dua man bagai tantikyo bawa hamang nama nami marsi tuturak kita idok kena dua-dua rak tutugok betu lalau si bora dan marsi tukural bahitanian ungadok kita tak marsi botoroha buhamang kupatah hatai mahar besati gabi, amang gabi. Dari gabi majalah horas di hamuna suhuk nami sekaligus suhuk panuturi di bagas tikyon. Opunta na julu masukot pa salang gusto pinuk kadepunta na parjulu ima natay gusto na parpudi nakpe nunga sanggi jamanon. Ama nami panuturi dohon tamuna suhuk nami. Mau lihat ya mak Di bagas tikyon nasa di sosati madingi sakti batugu do sudero di pangisina di bagas tikyon nunga hutangi hokabi na naloput mamedok nakpebinoto nakpetinangihon asal ni mulana so ni ulaon na ingahama lahu si mayroon ni hami pargos simuna asal di pasahat kamu nasatio dohot na piro dohot na tiuro dohot na tior amak suut do amal dapat Pagiraja na Jibotauhu takas may tutui patahan na gurusuh tagbesati ikon na dong lututucuk-tucuk pun dirajay o piamang raja nami rapat tepat de nama do peparan yopi manangi hasadeon di peparan di manik raja parbonan di pesugit soko di madohok tatana pangarera now singkot tugu yopi kita duli kita buru jadalani neng mamis tahonima pada nami alai bagasa pudario naneng mau buat tuan ibu de batarang udah jadi dabulun ala nunga sa atu kami na perhatian ala nunga di hata kamu na usukuk kami sai asima rohana tutu gabi madalah horas kamu na sukuk na ala ni naikupukahami madibaga sa tikyon tagat sumangido kamuna na perlu si pagido muna pagido ko mata na matua di batamu na jadi nabulon tolo hugoki kami sa tokin amang godak pangiduan tau kamata na matua di batamu na jadi nabulon ipe so mangido godang mula-mula amuan non hobal kuna tinuturan niya mata panuturi mabuya jama mau lihat ya mak gabi majalah horas pati mabuluk si hala lo makbuluk na puwa punay mulan na la pangiduan na puwa puta tak na matua di bata say makorasi madi kamu sa hala ni opo emma tutu atau matangi-tangian mahita ala pesta nasional do pesta una sa hubay kami nasional pesta pagoki bagi dua ko mata na matua di bata unang matotro buka utula jama oh lah jadi saling membantu hubay kami
Jadi yung nga biyamang raja nami amak suhubulon, nga tiyo menaulit tiyo na denggan, mulai hamu masulaw tahopan to para pulapa. Tong penon nami sangap. Aluan hudda mang jolok huputta na limay paparan yung putta guru tati abulan. Aluan hudda mang jolok huputta na limay. Aluan hudda mang musay jahon ang parutta sindi masadalanan. Aluan hudda mang ma huputta parsadaan o putta guru tati abulan do o putta si basubolo guru tatang dibata. Gabi madalah horas ay adong pipangulahon manang pambayan ang marhudul hupuri aladung maudulu nasida hupatangap pami tong dol matpambuhat rohani nasida non alanima aso padingkan tangas suhu bolo di bagas tikyon hulagi habi magdokon ni dokon na dua-dua siya tur mula-mula na siya tur mula topa siya nido perbulan di torsa siya nido perbulan di huta siya dol mamarroha siya dol mamangurerang alanima bedamang ma gudang mula-mula Gabi majalah horas amang nawalo nam. Horas. Terima kasih sudah menonton di Danau Toba TV channel. Semoga hari Anda